Khawvel chiat theidan puitling ho le mitena titia an soifo kha chiang zok le zaw zokin han soidon tiang kan thu puilu main thuma tan Thil Rapthlk pui Khawvel chiat na le akai noi chanchin film an siam pani khat chau tal chu I clear ho ma support tiango avatar film kha in en theu to emang chumo kha film kalphung kha kumsang ni le som lo om tura mishing te din mun ngai ruat na nia kan Khawvel atanga hlazet mai Alpha Centauri thla omvea mishing te chu thlona changkang tuk mangin an vathlok luta chu mun chu Pandora ni Alpha Centauri system chu near tangin light year li point pathum le pasari lai hla omania Khawvel tang phei chun alla em ringot mai ni tin kumsang ni le zale somma le pali edi alo nei chuan Khawvel leilunga thil hlu petrol khonwar tui diesel le thil hlu dang zong te chu mishing in kan mang zo vek to chu wang chun Pandora moon chu thil hlu lak nan mishing ten an pantani chu ti khobala mishing te sipai rul nen an vathlo lu chan chu Khawvel in amamo em Khawvel awang tak ni si mineral unotonium a oma chumi la tur chun mishing te an thok chuak ta ni ti chuan mishing ten om mun khuarin anin beng mela chutia munma an zo sel taka chuan chu thla minung ho navi lom sa te chuan an ram an lo veng him vea an tan mishing de chu minok sak an lo ni ta hle ni Pandora moon chunga boruak chu mishing tan thi pui theina ani thunga kan boruak hi ain angtlat lo ni a chunga lo cheng minung navi ho chu an sang lea fit som lai sang nin an vun rong apol veka mei an nei bokani an biak thin ber chu pathian nu yewa nia mishing te chun an thil du tak zong mu thei tur chuan scientist and navi human hybrids an manga chu ahminga avatar ti ni chu navi chu mishing te nena chi in mil thlap ani wangin khol changkang tuk mangin mishing ngai tuana chu navi danglam bika an va transfer theini chu ti ni wang chuan chu navi chu ral khata tangin spy atan mishing ten an thunun tani navi taksa aril ru an va transfer ber chu film akhana changtupa cheng khani Khawvel in chianna ato theidan tur ngai ro na hi film tam taka an siama chungzinga pakhat chu sangni le sompani ti film khani sangni le sompani ti film po kha kumsangni le pakwa siamania American science fiction disaster film ania director le co-writer chu Roland Emmerich he film hi mayan hovin Khawvel top hun an soile Meso American long count calendar be chan dewa siam khania kumsang ni le sompania Khawvel chian dan tur anrin le ngai ruana film ani chutia mayan horin angai chuan American geologist Andrew Hemsley chuan India rama astrophysicist sanam surutani chu awamua solar flare in Khawvel aron thlenna satto sia an soiduna chu US president Ben Hill thlengtani chumina angong chu Khawvela tui ale don tani chumilaka him thainan Khawvel in longpui asata longa chon mi tam tak lutin tuilet lai chon an him pha tani tlangkang na sa pui leit la niam hum tele Rapthlk tak athlen vek nuwa tui kha alian tawak mai ni nisom ni le pasari chung tui alen nuin alokam ve ta dewa longlian pathum te chu South Africa a Cape of God Hope an thleng phei ta ni Khawvel hidin mun hloma ading renga keini shilok le shiat lok thei niloma sela thil kheng thut ningeyam mithiam te chu dan chu I han ngai thla ho te angule catastrophic climate change tun ma sang khan ice age alo om to thina chu chuanin nun na tam taka suatani Khawvel pum deuh tho chu vurina tuama avot lea chu tiang hun alo thleng le ani chuan eizon le thileng kim mai chu ahar sa em mai don ani chumin ngong anei tur chu mishing rem puk na le tlem duak na niang ice age chu Khawvel lumna le atuam tu lumna temperature hun rei tak chunga tlaniam vaknin Khawvel chu vurin alo tuam chuak tamuk maya chu mi thlen hun chung chuan kumtam takawa chuti chung hun soina chuni chuti hun lai hun tlema song tlema alum ve ze hun om ve thina chu interglacials tini
glaciology atanga soifia don chuan ice age chu northern le southern hemisphere fur omte nasataka anlo inzar pharle anlo pun hluaina tina ni ice age chu kum million ni point paru kalta tangkhana intrana chuti hunlai chu Pleistocene epoch anti hunlai ani achan chu Greenland Arctic le Antarctica te vur hlom duai alomani northern hemisphere vur tuam chin atai dar khan Pleistocene hun top lam kum million ni point panga pariat liamta khan tuna ice age kan ti ber Pleistocene quaternary glaciation hi intrana chumi atang chuan Khawvel chu vurin akhu bel to zela Khawvel hi tuna hian interglacial ania glacial period na nungbar chu kumsing khat liamta khana top ta ni continental ice sheet labang omte chu Greenland Antarctica ice sheet le glaciers lian vaklo Baffin Island ami soni tuna hian khuwa alum tial tiala mun then khata pheichon asatin asatoa mi sangtel telin an thitanta khosale lumnu tukchon borok omdan atidang lam chho zel dona Arctic le Antarctic vur ta chu an tuina satual tuala tuifin riat tuichim china sang chho zela chu chuanin kho omdan le ni phung a her danglam zela hetiang kan ni chho zel chuan atopa lum taka tangin vot taka aloin her thutanga ice age kan tong ngai don ni in tuna hian mithiam te chuan an chuta an mang ang hleni chuti rualin tlang kang rapthlak pui pui super volcano hi om theireng ni in mithiam ten an suya chu lo thleng ni ta se lir hing na men lo le tlang kang le leita niam om chu don tina ni nuclear war Indo pui pani lai khan US in Japan kho pui pani Hiroshima le Nagasaki atom bomb athlak rapthlak ziale angong lo zia chu kan traffic in karingani boman thlak khan apuak chuan kho pui chu anwai dar ta chuaya mayal thlipui atle ani ber mai chumi hnuwa akhuna salutuk chuan in thlipui nalutukina siama chu thlipui chuan anwai le vaka chumi hnuwa boroka atom bomb radiation chunglama chho chuan ruwa ahan pola ruwa sur chu acid ani taveka acid ruwa asur tani chumi hnu kum tam taka po atom bomb puak zungzam hip tu chu hani thire theilo kothalo zeng midel le na dang kain an thile ta phok phoka antu le fate an zeng sup supa piang sual le chi hut an na sa hle bokani chung zong chu atom bomb na thoina a hong ania arap thlak tak zetani ma se chu ai rapthlak jok chu Khawvel in engtik lai point atong thei to a nuclear war chu kani vai chuan Khawvel hi vai vota achang deuh thoang engthil ma ji chuak anom don lawa nim le thinglamin an thimang vek don ani dam kho chuak pal om ta hlo ni se nuclear puak wang chuan na hlom tak tak a chuak bok dona chu chuanin ati hlum le vek don thoni nuclear bomb hi hawlom ve taka siamania radioactive material pani ta chu na taka in nek tirin chu chuanin nuclear reaction a siam tani an virchak tir paule tharui a pechuk na sating ani maya ti chuan apuak ta thin ani hydrogen bomb chu nuclear bomb soina chi khatani theina lai oma hydrogen bomb chuan radioactive material pani ti puak turin nuclear bomb amanga hei hian na sa zok in siat na asiam thei thin ani atomic le nuclear chu thumun ania hydrogen bomb hi nuclear bomb panga aya thok na fe zo kani hriathiam ul samdan ber chu atomic bomb chu boruak mur atomic nuclei lian deuh ho pheldar fission ania chutiang ta chu uranium plutonium heng te hian tharui chaklutuk an siam ta thina ni hydrogen bomb hian atomic bomb chu nuclear fusion bomb hal kang tua manga hei hian hydrogen isotope te chu helium siam turin atial tani hei hian tharui tamzok asiama abikin thilin belbomatang neutrons ronin siam chuan na sa zokin atike darle tani nuclear bomb chu chihni a kan ti to kha pakhat chu fissona in ngat atomic bombs kan ti ang chi henia adang le chu fusiona in ngat hydrogen bomb kan ti heni ahma sa zok hi chu heng materials uranium le plutonium atom omte phel taratanga puak thei tharuina lutuk siamania hydrogen bomb ero chu thermonuclear bombs po antibokani atom pani alkop ania hei hi niti satu ang khini
chu chuanin atomic bomb ain a let tam takin energy a paina sa zoka chu wangin atomic bomb reng chu atlang puin hydrogen bomb ti puana na man ani thina ni chu wang chon atomic bomb reng chu nuclear bomb ani ti hriat ngal zel turani a ma se nuclear bomb zongjong te chu atomic bomb ani vek lo thungani nuclear weapon chu thil pakhat nin nuclear reaction atanga tha hruin la ka ni a fission emo fission le fusion chopol emo atanga siamani fission bomb test masak ber chu TNT 20,000 ton nena chak zong in angvela ngayania thermonuclear bomb test masak ber chu ton nuai za nena in tluka ngayani thermonuclear weapon hi pound zani le somli ayat le marit ani tlang puya chu wangin nuclear bomb te ve tak bomb pa ngai tiat ve lek point khopui pakhat ati chevek thei thina ni nuclear weapon su in dauna voi ni chi manani to a United States chon in dopui pahni na top lam niruk oga sang kha jakwa somli le panga khan Iranian gun type fission bomb code name little boy chu Japanese khopui Hiroshima athlaka ni thum nu ni kwa oga khan plutonium impulsion type fission bomb code name fat man chu Japanese khopui dang Nagasaki a athlak le thani heng bomb puka hian mi nuai ni lai thin hliam tam takanom boka tichot in dopuya chuan Japan chu antlom pha tani United States Soviet Union United Kingdom France China India Pakistan le North Korea te hian nuclear bomb an neya Israel po hian nei ve ngai tura ngai ni South Africa hian tun ma deuh khan nuclear weapon sa nei ve thina ma se chi in clear hana sarkar chuan aron thiat tani tichuan nuclear non proliferation treaty a telzuita international safeguard lam a hoitani American scientists in some kho bol chuan kumsang ni le som pahnia an chu danin nuclear ral thuam singkhat le sang sari ai tamma Khawvel hian awmani nuclear radiation chu mihring le nunanai thil nung dangtan po hlom takania nuclear bomb pu ka wang azung zam boru ka thlok kwal vel da chu ruwa te ron sur thlatelin nunanai tan a hlom leya Russian nuclear power plant pu ka wangin nuclear radiation leak vak mai po kha mitam takin anthi puyani kha radiation hi boru ka azam kwal vaka thlibeng na lam lama anzam dar ta chum zel mai ni chu chunun na nei thil nung ten an taksa an kai ni ve chuan an huwa an siat pha don ti na ni zengna nerf lama harsatna lungnatna le chi sang athlen ta thina ni Russian nuclear power plant apu khan radiation a leak ta vak maya chumi thian fai tura Russian sarkarin atir zongzong ta chu anu kum som nia an thine uvekani kha mundang thanga ain power plant omna hmuna hian radiation atamin achak hle boka amuna radiation kai thil ta chu glove bun chung point khoi chi ni lawa helai hmuna radiation omte hi a percentage atam nu tuka wangin mishing tan chople chila thi pui tham khopa hlomani boru ga nuclear zungzam leng vel te chu atam lu tuka wangin athian fai tura mishing kalte point kor in thomna thatak in bel chungin an kala chuti chungpo chon chulai hmuna anom lai chuan zang hui ti deuh mup somol langin anin frathuina chuti radiation atam em awang chuan omrei chi ni lawa chulai hmun radiation thian fai tura thok chuak te po chu arai bera second somli vel bak ma chi lawa chuti chung lek po chuan radiation an kai teu man ta thina ni thok tu te chu reilo ta chung lek leka in thlak zelin mi sang ni chuang line na chuan thokani chulai hmun power plant omna lai radiation kai thil reng ta chu an labawa an thian fai ta vaka power plant building chunga tanga nuclear radiation ron put zel dan nan building lian pui an sak nan ta top mai ni ramta na thok tu ta zong chu anu kum som ni vela ka chuan radiation an kaya wangin an thine uveka thilem lo tun thlenga ladam om te po chu an frisel na achel hle bok chulai na thok te mai baka mun sang radiation hi thli na kalpui na sa hleya chumi hip tu le kai tu ta reng po chu an dam rei lo hle hlomani chu tiang tak chon nuclear radiation hi a hloma apuak po hlom le rap thlak ti to na kalaya azung zam lom ta cheu chu Khawvel tan awahan thlamuan thlak lo take synthetic biology chu biological system pakhat ni in mihring siamania
mihring siam hian in hong thui taka nei dona mase chu aya poi thleng tur chu tiang taka man ro chang kang le synthetic biological man ruwa chu super virus emo super bacteria emo siamnan ahman thei dona chu mihringa atrai dar chak em tonga Khawvel mihring te chu kan kiam dok mai don ni hei hi tun lai kan scientist ho hlo ril ruk em ania film no kan mu fo thin virus kai wanga mihring tena mi sele sa ai an chak thlat thinang zombies kha an ni thei don ani chutiang hun alo thleng ani chuan adar chak don hlea atopa pheichon na thok tu in dailo no kong rang au ma wangin Khawvel mun tam tak chu athla ler zo vekanga alo ram vek to don ani heng thil te hi Khawvel Tichhe vek theina le Khawvel mihring terem vek theina tur khop ral thuam mihring ina kan siam chop te chun nia mihring ina kan siam chop lo Khawvel pon lama tanga chiana thei nai vai zinga black hole tele thil dang ala cheu mai reporta landan in Khawvel puma covid-19 awanga thi kha maktadoi sari chung an nia maktadoi somni le pani chung in he hri hi an lavai mek bokani engshi emuni mu chua zelania ni somni le pasari mei sang ni le somni le pali khan Ministry of Public Health of Cuba chuan anrama Oropas virus na shileng masaberan reporta Shikai mu chua to zong hi mi som sari le pali an thit an ni toni mihring in kan siam chop zinga ram le ram in ngir hauna hianin ra du lo tak ala chu ngai rin oma tun hai Israel le Iran boina te hianin kan malam huna enge athlen selang engponi se Christian te tan chun boina tura omlowa kan Bible in chiang takin min hril miawani mathai bung som ni le pali chang sari tanga som pali ya chuan namsang le namsang anin dowanga ramsang le ramsang anin dowanga munsang sanga drama tlanga lirte anging bokang chung zong chu shom in tran na niang tin mi ten anti du da chuin anti hlumang cheu kaming awangin nam zong huat in la niang ti chuan mi tam tak an tlunga anin phasanin anin hotonang zol nei dar tam tak lo chuakin mi tam tak an bu manga suol na apun zela wangin mi tam zok mangai na dayang nima sela atop hlenga chel taka tura piang chu chandam an niang tin heram chanchin thra hi nam zong hria tirna turin Khawvel zonga hrilina manga chumi zo a chun top na chu lo thlengang ti in kan Bible chuan min hrilani